O a mea ia ua koe au mai li mongi runga ianga whaakarakarangoanga whaamulmuli. Wa ole o koe mailanga longa finga ngalo fo ele sa or fai unga le fam singonga le nga sao mai el ko onga fo le ko ongo a ia le conspiracy case. Ole manga ko o limongi. Ole case le ole kau pulpulenga. Ai wa fai le fam singonga. O fam singonga hit and run. Ilong ka ko unga le wa lo ko fa uruela nga langkangi onga fa pe ele sa o SNB lenga fa il fa unga SNB lenga nga mga on ya ma ko le fo yor kangi ali mongi sa fa uya ku leo o leo leng fa ko lang kangi ya o ke le loinga la wa o pa me fo le lo wa penga me fo le wa o ma ga yelo nga o mainga ile il fo nga le fa sa la le pe ko fo linga mai wa ma fai onga ku mai se awala e mangingo malam wa sa oi i foka ngeli ya le vanga le fa mo o mo kwa ngumia e fa ngumia kali ngumia fesil ko ele malam ai o le lawo mangingo mai le finga ngalo wa manga ko e ko fa ulang kangi onga o le mai ka wako bale su fa pe mai or kangi nga fai onga or ko inga fole fa pe o ia nga ba ai kingo yai ia sam wala welcome kikila ya o wa nga fele interview sam a mai ka ko lo interview siaka ile ia se kara sam fa pe o ba ai nga nga ilo sam o ia le mia e ma kupa A whaelo e moni lau sau noanga. O wa ia tunga wa sen me tangata kilipi. Lea la mai lai tatou iai. Lea la ua fia o so mai ngei le kaibine ngei koe whai mere mere lenga ufaya koe sau rungo le programe whaamakalai. Mai tatou iai. O le mea maalia lau te whatua e whiwa ika mai a ka wale a taua. O lai na te talia le leita whautuanga. Vai. E ui a i le whaafewheke inga lai musu e wa aile a kungu ua kau mo whai e koe fo i mai a ta ua. Toe fo i mai a ta ua si o kaka ngofi whakarangu. A le ua koe a ruifo ai i a matan tau whamatantana mai. A uwa ai atu iana mei e whai. Ei a taua e whape o mara mora meo le i oi. O le taronga fo i le leo le i ngā ve ai e kanga kai aroi whaasisi e soro i ara kanga kane e kau mo wha e whaakingi lakap kengi. O le wingo lau tala. E le ai lava. Masota manu tali tunu ina o nei mea. Kusa o le a whaake ke le inga ma wha aruarua i luma le masalo mianga o ngai ia. O nga o le sauwhai whai mai ngei mea. Mana tua mai. E maa fuanga ngau e ku upere keisi i le conspiracy. E mosu e su e sa o le hit and run. O le kali ngā. O le whara ka maua o siampingi me ka ora pepero o porkiki leanga. O le mea lala e le musu ai. E musu ke le e lo ke saoa. Hit and run. E musu. Le ai le mongi e leo se hit and run le nga whai a whai le hit and run e le iwakua mo le mau e le iwakua umaka mai kia ngau mai leo whai la ko whakarangoanga. Pare whena o le mele a lengo o musu kau ke karangoa whaalawa i kere mka upurea le anga e mau ai oi. E le e su e lo le hit and run. O le si au whai a vare le kiru whai a whakasi wa kaunkoso aku. E su e lo le hit and run wa kaunkoso aku rau kamaranga le anga o iere si le whamai. Ua umako su e nga ma leo. E eile si Sam sa. E eile si Sam sa. Vai. O le alai le wha ngā soloa. E le ia wakua ka mai ki anga pāki. Le anga la kou mori mawinga nga iei tu au. E le ia wakua mori mawa ka mai ki nga. E le ai nga o kou leo ai e nga o kou vae nga ia le kou puripuria mea. Paua nga o kou kamanga le nga aku. Kuroua. Ma whaka o kou mai o e keisi ia la kou mori mawa. Ai le se me awa ke popole. Mai le siro makua awa te popole awa te rotu tele. E oi, a o lau mele ke sau fai. E ke kau mawhai e ke sau e koe wha sufi. Ma e wha makasala mō, ma e ka ngā wha makarakala. Wa too late. Le mongi. Or karange asia kamar tau te ia e waku ia oi. Wa too late. Wa kuwai le ngā mea. Wa expire le ngā mea. Ka penga mai au mau. E ke saungi mai su e ngor hit and run. Paua ngā.
Aua ke koe haru fue koe ave conspiracy. Ua uma o na fai i ai le ruling ale whaamasingo. A fai lai ke fia waranga i ia nga fasi le ngai fa mai. A fai or kou mauro sa ilo dami o kou. O maila, lea la ua ufai aku. O lea ua uma nga fai le test o le conspiracy. O lea ua sau le ruling. E le wha maongia. So don't you worry. Ka ko wola test le si piko le vai. Test le hit and run. A fai o le wha maongi le ke fia kau kalai. Au e ke worry koe appealing o ngā mea. Aua. Leanga o le delaying tactic le mea ngai ke whaia. You are trying to delay. Ai e kami mai ke mga e whaise rua whakau konga ngausia. Ma le fionga le pāne mia. Ai avaku oi malau whaife au. E whawhiwhia ngā avaku lau whaife au e whakau ko oi. O lau whaife au e conflict of interest. O i leo te whaia tuaile i ataua. O le matua vasia o yuko ai ngā mawhauwhau ngai sau markama lea. Maunia. O fese me ke sau ke mga ke whakau ko ai mai lau whaife au. Of course o le alango lango lau whaife au ia o e walanga o e langa mamoi. Of course I believe lau whaife au ia o e walanga o e ngai kokongi sifurua i mai kokongi kaulanga ma. Iyo e of course. E ke sau ke fia whakau ko ai ke sau ma mai lau le kangaka ke so o kanga i ke kau. E sau ma justify por nga ko inga mea. E le mawhaina avatua e le tua ni mawhauwhaunga le le ia oi. E le anga na o parlafu a me i ke sau whaiwhai. Pala unga kala i le ko inga longo. Mai. O mai kau le leia ia sa nga ali mongi foi le langa ilanga fasa longa le sa po longo lua le patu. E langa sa nga be le kau mo ku fapia. O le wa uma le case le hit and run. A le la li liu lola conspiracy langa lenga mai kau ako le memo mo lenga fai o le hit and run. O le mo kwa o ke le lopo po i sio fau ko inga ia le uso. Wa langa e le ngaka nga fisika e mai o ang famkaranga. Ai mo kwa le kala fe ngai ya ke le lopo i se lo ia fainga em fai o nga kalia inga le ko inga kangi fa penge. O le umo se fam singonga ai sa ko kangi le me mo nga fai. Ai e ka mo 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 ka pure fa pe wa umar hit and run e penga sa ngoa siaka. Ele foi ele hit and run. Le venga sa ngoa le palmia. O lo fa nga solo le lei ia le mka upule ia masalo ko usin kai ia on ka ko fa mai le ai e falling mai le uma la le pule ele uma ele faia le case o le hit and run o le case of conspiracy le nga mo ka pule nga fo le ko ingo e ngala berkam ele bo mo fa o le tawa e mana tua ma wo la fa Kusa mana tua mai kusa a fai o le wasa nei fai mai wo umar hit and run. Ale le fai conspiracy. Ale na mai mo umar la no langi masa mo a to or conspiracy le na fai. Ale le fai hit and run. Kusa wo man ko ilo i ngai ali kara i foi ola sofi. Ulo wo ka wale. Wa lu le aso o wo matua nga la fia ya fia kuro. E le vanga fia ku ai vela mai mar kare pua kare pua le ma ai ora kare ai fe pua ia hasua tu lo mar me ai rumo ngai ka makala ia la sofite ia bantu fole sia ma to lo tu le tau sami pua e va ia gule mo di ore kare pua a wa makua fe o ki fia ai mo ngi mai ia nga uma nga ka kalo halu mare ai wa makua ia ai ia na mai ana ai fa mai ia fa fe te tele le to ai ngar fai kare mamoi usanga makua ai mare moki ngor kare pua ai nga uma wa fa fe kai pa foi na lai ro la ro le ai nga o le bo se wa ai de bo di o mai ai fa fe kai le anga le oka se mangungi se salon ni kare mamoi Usa wala ya mas se ngor mele usa wa ngeli mo. Oh la ola se ma kila sa sala or conspiracy le ngo ko ke si sa mo. Ai le usa fa mele life mo wo umana hiten ran. Nga o mo kwa
mo kwa le fia ia la foi fa me le ficus fulo mo mau le mo fa ia o mai nga le mo mau le fas ia e ficus mo mau so le al mo kwa le nga fa ia mo mau ia nga ba le ka ko lo mai le ka ko foi ko ia lo mo ka ko fa fa singo ka fa ngo so le mo kwa mo ngol ka mi nga ba ko mo mau ia ke lo pe kalia fa singo nga ko nga ka ngi pe a lo pula ko ile hiten ran le ese arkeisnga la fa solo mo keisnga salo la pe longo fiku mo fa solo nga la kai min o fengi mea o le ua makila le la laue e keisi o le pepelo le si o le ngaringa komisinga mua o yo corrupt ia laule la le isa fixa kai la foi ka uma le fixa kai wo ko so fengi me wo uma nga fai ke isi fa la nginga on kamaya i le ka ko hite i le ka ko foi conspiracy ai usa fo ma ia o mo le la ma ai hite ma ia le nga ia o le si me fa mai wo mo so ia mama wo kilia ia kilia le kilia o le fa fa msingo o le si mea ria siaka o ke le lopo la men ka wai ia ko lupe la mkanga lang pamkalanga fa pe o menga maka mai ko lupe ke fa iwa ku yanga ia o le a fai lo te fai atu le wa ua sanga solo tu lo ia fa uma mai ele atu uri na tala mana ia balanga opu mo fita lenga fo ia fai anganga le atu no o mo ngana tu so le mena o tu ua sanga solo wa le longa le mo ia arme foi latlia le mo ta ele pisi e pisi ya kwai fua marisi kanga kama susu kwai fua marisi kanga kala ele o ka ele o le me tonu na tu fa tu sai na le mele o sa nei fai ayatea ai se mea ki tango e wha maungi ai. E a ke wai, ia limongi. E mo o mia lau no foi wha maungi ai. Lau ta vale ma lau lengkusa. E mo o mia na ruo mai ma Samuel, o Samuel le ki witness a oi. Ta tia ia la ia tia, tu loa. Ta kia ia la ia kia ule mori mau o Samuel le po le hit and run. Ai le a kaua, le a taua ma anai. O le mori mau lea wa sili o ngā vanga i eiro urotu. Sire ngā wakwa pe ngā ngā u. O le mori mau lea wa sili ngā vanga i eiro ka loko e fia mo o mia i la se whakau konga po se whakarangoanga whakasia Sam ma le lile o limongi. O le taimi nā lua i Samuelu le whale o limongi. Lea ngā o i o le details manga kua vave au le mori mau i Samuelu le hit and run. Ele i mangingo ngi fōringo se ri mongi se kala Samuel. Ele i mangingo. Ngā o le Land Cruiser ma le urupo. Pau ngā. A o le mangingo la. E ngā uaru waku malanga ke le fongi le ngā pu e ai le aka. Ai whai ifo i ra kanka e sofa ia i le mia sua. O le ka avale li mongi. Mahalu ai loa e adu Utah. O i ngā la le ale a daua le o te whai atuai. O i lea e makua i furi sa i ailo uloko e a fua ingo whai aku. E ka kaua makua testa le mori maulea e le teminga o ia. E ka kaua ko e o leo. A e wa ai ngai murder trial ma mea fui ngai. E ko e o leo e aver ka ngaka le witness. E ko e wha sa vali le lei. Wha sa vali le lei le mea lenga. Ko e wha makala in details. And that's my challenge. A wha whonga mai le fionga le ripani mea o yo fo le mingi skao leo. Fai koe avaku Samuel. E koe wha sa vali le lei. E repeat le mele langa i le pāti leo langa mori mau. Not the night or the morning. A o le aso le ngādu ai. I le fale o limongi. E mo o mia le koe e wha ave le lei walk him through. Le po fia fo i kongu le mele ngā laku ai. Ai sau le ka avale e a por ka avale e pora e lenga whekau e wha mai e ofu wha fo mai. O le kenge ma le kama ai wha mo le akari o limongi. Kaunga ave Samuel o koe wha sa vali le lei runga i fasikepu wa le e sao. E lua fasikepu ke kele o le whano limongi. Lai sao Samuel. E mwhaingo e kaure a vere kōti le whasa onga le mea ngā. Le wo uio ea koe sao o vai le whano limongi wha penga. E te tauna toe ave le lei ai whasa vali. Ma ave le runga i le mele ngā laku ai.
ai o so mai ka ngaka maronga leo e furufurua le whakawhaka. Walk him through. Ave lai Samuel e whaasingo sa o le poku re ngau i marimunga. Maati. Ma va aika ko ia langa le ke karango ako fo ingai ko mai o nga mea fa penga o le vanga le official corrections. O le o ke fai aku. Take it. Langa no mai Samuel. Nga ku mai kanga kalea. Sa ro la karango ma fai aku penga e ka ua se sir me le pala. O nga ho la ia pia ngai I think. Na ka wa nga ho la ia le o fai la lo la ngai e ura Samuel ai ku limo. E ku limo. E ma ngai ala le ko take it le witness. Take him through el falilia. Ave sa o ave kongore po. Wa ma fanga o ingala. E mo waile o va Mary. O inga kong wa ka wa ave. Le mela na le te fayet. Le mongi. Awa ke popole awa ke roko kele. Ele io or kai mi e su e me ka or hit and run. E su e lo or ko inga ma anga le kar ngoi karasa. O le ma anga le la ma kwa fu li lunga. Se ala u ka vale. Fer fara insingia la le Jesse's nampa ai se a ufa ka fa fo se ye piko la wala le ku pole eskengi o le mea ka o su e ngor hit and run ai le I faia fa ka se nga me le fangi pa wala me le fangi nga o le la unga ku ngolo vai nga le ngala u fa ila ko mo ba o se ko so nga o se ko so nga inga ye fa mangi mo fa fo ma ye le tunu ya wengi fa va de aka ko video le da au so ko fa mi fa pe I wonder po a fisilia kan kalia le yo lo ke fie fa. I wonder po le ale point at o yo le media le fa mo is esto si tu pua. O la fisili. O le what is el mer mara tos ya o le ala langa what is o le ale point o nga meia. O nga kango ko fa leo mai ku so la kango mai langa media e fai mai ai runga e fa ngongo ali mongi or is he asking some valuable questions I meia. Ole ale point o nga whakarango. I think lo mai kau aku mga mieli mongi se mida le lei O yo se se mida feo lolo no ole winga na te fai atu ai awa a fai ole wo ko ya no kango e whakarango li mongi no am just okay o aka na finga kense okay le mara sangi foi se tosi alo winga lo karango familia a fai o langa purpose e kangola e koe la langa e isanga way of interviewing ma nga ya kango e fai hard questions ai a fai nga va ko langa media foi le pe kau fa sa wai lunga fa ngo ya li mongi ia ke o ke lo like le ku e u ya fa pa para la pa o foi o puloku mare ma nga skeli fa homeless nga wala ku nga nyusila ia o ke ro e ke le ku e ke le ku ni follow was a puloku nga ilole Ora ngai lo le ali ko mermaid. me mara. O mer. Ia nga mermara. Eu quero me ka masange anai le mermara o ko se fia nai nga le